Acara ini disponsori oleh Pemirsa Sabah Deres Selami Rahina ring tanggal Plekutus Oktober gawenang bencana ring Ubud. Tembok SMP Negeri 1 Ubud sani megenah ring margi Bisma jebol. Sani gawenang asiki pelinggihan mobil usak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gianyar Ide Bagus Putus Wambe kesarengin Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar Igusti Ngurah di Bia Prasastan Latarang jebolnyane tembok inucap ngawinang asiki pelinggihan mobil penyok tur keni endut. Bencana inucap taler ngawinang macet ring widangan Ubud. Kawawahin tembok SMPN 1 Ubud sane jebol sampun ketampenin oleh BPBD kesarengin PU Miwah Damkar. Petugas taler sampun maut saha nampenin melarapan ngawigunayang alat berat saking dinas PU. Danin latarang petugas ring pengawit nyani sampun ngevakuasi palinggihan mobil sani keni endut miwah reruntuhan tembok. Sani ngawinang tembok jebol ketar kayang sangkaning kanan tembok sampun suwe. Napi malih curah hujan tinggi sani ngawinang tembok jebol. Dani taler nugesang nenten wenten kramo sede ring bencana inucap. Wantah asiki palinggihan mobil sane penyok tur keni tanah embit. Di bieu mausang saking bencana inucap ngawinang mamocol kantos 300 juta rupiah. Raris mobil sane usak keni tanah embit mamocol makata 50 juta rupiah. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.